reka sabe Valere haguruke. Valere nagira mumbwire abatwara ntabwo ari akagara, ntabwo ari akagara, ntabwo ari akagara, ntabwo ari akagara, ntabwo ari akagara. Ntimwamukomera amashyi menshi. Nimumwongera amashyi menshi. Mwitonde. Umugabo w'umunyamurenge, munyumve neza, umugabo w'umunyamurenge kuva kera kose yarangwaga n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, umugabo w'umunyamurenge yagaze akamira umuhana wose, imfubyi n'abapfakazi akazitiza umukara. Nicyo kintu cya mbere cyarangaga umugabo w'umunyamurenge. Mami, uzarebe igihe cyose uzura ko Valere ahakora ibyo bintu. Icya kabiri cyarangaga umugabo w'umunyamurenge yagaze atanga igitoro mu bagabo. Mami, Valere ntibakamushyiraho umutuku, afite umugore nka mami. Ndira kubera umwanya gahunda isigaye ndagerageza kwihuta nubwo wenda zimwe dushobora kuzikora uko abantu batifuza. Ndagira ngo nsabe Bishop Musinga aratanga impano mu ijambo, niko atambuke, hanyuma n'abageni barahita bamuha impano bamuteguriye. Reka dukomere aba bageni bacu amashyi menshi. Hari icyo ushaka kuvuga cyane, bambaye neza. Abapasiteri bari hano mwabibonye, bambaye neza, nibo bampembere amashyi menshi. Icyo nicyo gifite ubaheza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mfite amajambo abiri gusa mvuga. Ijambo rya mbere ni ugushimira Valere ko yubatse. Abasore benshi bagenda ukundi, ariko Valere akaba yubatse, kandi yaje kubaka urugo akarwubakana hamwe na mami. Aba bombi n'abana banje imyaka myinshi cyane mu itorero, kandi n'abaririmbyi mu itorero mbereye umuyobozi. Ni ukuvuga noneho ga bombi bagiye kuba abakristo beza mu itorero rimwe. Nimubakomera amashyi menshi. Icyo ndabashimiye. Ikindi, bari basanzwe bazi ko mbakunda. Mami namugabiye inka zibiri ntaramenya ko Valere azamushaka. Ari umukristo wanje gusa, ni umuririmbyi mwiza. Muhereza inka zibiri, araza hamwe na papa wiwe ndazibahereza. Ubu nyine hano mu bukwe nabahaye izindi nka zibiri. Nongeraho na tike yaje kuza kubaherekeza, uko sinababereye umubyeyi. Bwana asifiwe sana. Rero nshimye Imana ko bashakanye. Ndaza kuvuga irindi jambo ngiye kurangiza. Ijambo rindi ndashimira abantu bose bitabiriye bangana gutya. Nimwikomera amashyi menshi muri intwari nziza, muri abantu beza. Ijambo rya gatatu, ndashima Imana ko yakomeza kugirira neza. Twigeze kwicara mu rugo rwa Nani no mu rugo rw'iwacu kwa data bukwe turi abakene. Ndibuka mushiki wanje Nyanziza yigeze kaza mubwira ati, arambwira ati nuje kumfasha, dore tekinike uzomfashamo, uzomfashiriza abantu, jewe unyihorere. Ikindi ngiye kubasaba, ndamukunda cyane, namwe mumfashe mumunkundire muhagira Imana, mukomeze mumukunde. Imana ibahe umugisha. Ijambo rya nyuma ngiye kurangirizaho, reka sabe Valere haguruke. Valere nagira mumbwire abatwara ntabwo ari akagara, ntabwo ari akagara, ntabwo ari akagara, ntabwo ari akagara.
ntabwo ari akagari. Ntimwamukomera amashyi menshi. Nimumwongera amashyi menshi. Niyicare. Icara. Reka nsabe mama haguruke. Mama haguruka. Mwitonde gatoya. Mwitonde. Umugabo w'umunyamurenge, munyumve neza. Umugabo w'umunyamurenge kuva kera kose yarangwaga n'ibintu bibiri. Ikintu cyambere umugabo w'umunyamurenge yagaza akamira umuhana wose. Imfubyi n'abapfakazi akazitiza umukara. Nicyo kintu cyambere cyarangaga umugabo w'umunyamurenge. Mami uzarebe igihe cyose uzura ko Valere ahakora ibyo bintu. Icya kabiri cyarangaga umugabo w'umunyamurenge yagaza atanga igitoro mu bagabo. Mami Valere ntibakamushyiraho umutuku afite umugore nka mami. Kuri mahoro aho muzoba mu bagwanashaka mu banyamurenge azotanga igitoro cy'abagabo agaburira imfubyi n'abapfakazi. Nta kindi kintu kibi ku isi ko kugira umugabo yarangiza abandi bagabo bakamuseka tatanga igitoro. Dufite abagabo hano bataza batanga ibitoro. Abo bagabo abagore mu bagenzure mubarebe neza. Reka ndangize kuri iri jambo. Nimugera muri Amerika muzaze mu rugo je n'umuryango wanje na bene Rupande tuzabahereza inka muzayitaha n'Imana ibaha umugisha. Arakoze cyane, arakoze cyane, arakoze cyane. Imana bagirire neza. Abageni bahagaze na Bishop agihagaze ahagarara iruhande rwa Valere. Sanga Valere hariya hanyuma banzanire impano. Hari umuntu uzuvuga amagambo meza bikagora kuyahagarika. Ariko Bishop avuze amagambo meza. Noneho njewe kubera umwanya nkumva nyine ariko kandi nkaburaho mpere. Bishop umwanya ni muto ariko Valere yambwiye ngo mushimire hamwe n'umufasha we. Uri umubyeyi wabo mu buryo bw'umwuka, uri umubyeyi wabo mu buryo bw'umubiri, uri umujyanama wa bugufi, uri inshuti. Iyo ni impano bakugeneye yo kugira ngo bagushimire. Abataramanye natwe mu nkundire tumushimire n'amashyi menshi. Nyamuneka twongere tumushimire. Asante sana. Okay. Mugihagaze rero mwebwe, mugihagaze. Kasabe timu yose ibagaragiye baze bigire hano. Abo tubana muri iki gihugu nkunda kubabwira ko nta bukwe buza busa n'ubundi. Buri bukwe buba bwihariye. Turaje mbere yuko tuja mu kindi ciciro reka dukora akantu kamwe n'abageni bacu. Hanyuma twakire abadutahiye ibirori bose. Aba cameraman muri ready? DJ Kamako ready? Yes, twende. Pare na Maren muze mwigira hano imbere. Hanyuma mwebwe muhagarare ku stairs. Kidogo tu. Uyu niwe?